ararira cyane, Rana ararira cyane, ariko ngo Penina akajya akomeza ngo agasonga ikigeragezo, ngo akacyegereza, ariko ngo Hana arakomeza, afata umwanya arasenga, ngo Imana izavuka, abona nta mfatiro na simwe afite, abona nta kintu na kimwe afite. Bibiliya iravuga ngo Yabesi ngo yari yaravukanye agahinda, ngo niryo zina nicyo byasobanuraga, ngo abona nta kindi kintu cy'ubutabazi afite, ariko afata umwanya arasenga, aravuga ngo icampa Uwiteka ukampa. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Turabakiriye kuri uyu muyoboro wo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ese imfatiro z'umukiranutsi zisenywe yakora iki? Ntabwo tuza gutinda cyane, turaza gufatanya namwe dusenge, ko ndi kumva nshaka ko dusengana, ngasengera abantu. Mbese imfatiro z'umukiranutsi zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Turabakiriye rero, mutegere mwumve ijambo ry'Imana. Tubanze dufate umwanya dusenge. Mana, turagushimiye kuko uri umunyembaraga, uri umutabazi, uri Imana yera. Wumve gusenga kwacu, utuganirize, uduhishurire mu izina rya Yesu, amen. Iyi ntego y'iki kiganiro turayikomora mu gitabo cya Zaburi ya 11 umurongo wa 3. Niho havuga ngo niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Ese niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yagakwiriye gukora iki? Kuko hari igihe wubakira ku bintu ariko bigasenyuka. Hari igihe wubakira ku bintu uzi ko bizaramba ariko bigahirima. Ariko uyu mwanditsi wa Zaburi aravuga ngo niba imfatiro, urufatiro twarugereranya na fondasiyo. Iyo fondasiyo y'inzu idakomeye, inzu irahirima. Ariko uyu mwanditsi aravuga niba imfatiro z'umukiranutsi zisenywe yakora iki? Ni ikibazo twibaza, ni ijambo twagakwiye gutekerezaho cyane. Kuko hari igihe umuntu aba acungiye ku bintu bigavaho, umutwe ukamurya, agatangangara, akumva bikomeye, n'Imana akayireka, akavuga ngo yaramuhemukiye, byagenze gutya. Ariko bazaniye ijambo rikomeye rivuga ngo niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Yasenga. Igisubizo, nimba imfatiro z'umukiranutsi zisenywe, yasenga, akongera agasenga, akongera akagira ute? Agasenga. Haleluya. Bibiliya yarambwiye ngo gusenga bijya bikingura ijuru, gusenga bimara umubabaro. Iyo umuntu asenze ni uburyo bwo kuganira n'Imana. Muririmbyi we yararirimbye ngo ibihe nsenga Uwiteka bijya bintarura mu magarara, ngo guhora nsenga Uwiteka bijya bimara umubabaro. Iyi imfatiro zisenywe z'umukiranutsi yagakwiriye gusenga. Kuko hariho abantu ibintu byagiye byanga, bafata umwanya barasenga. Bafata umwanya bagira ute? Barasenga. Yabesi yigeze avuka, abona nta mfatiro na simwe afite,
abona nta kintu na kimwe afite. Bibiliya iravuga ngo Yabesi ngo yari yaravukanye agahinda, ngo niryo sina nicyo byasobanuraga, ngo abona nta kindi kintu cy'ubutabazi afite, ariko afata umwanya arasenga. Aravuga ngo icampa Uwiteka ukampa umugisha, ukagura imbago zanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Imana iramwumvira, imusubiza ibyo yagize ute yasabye. Bantu bose bahuye n'ibibazo bikomeye, fatiro zabo zikanyeganyega, fatiro zabo zigasenyuka, bafashe umwanya barasenga, kandi bafashe umwanya basenze, Imana ibahindurira amateka, Imana irabakomeza. Ariko umenye, mbese imfatiro zawe zisenywe, mbese imfatiro z'umukiranutsi zisenywe. Umukiranutsi yasenga, akongera agasenga, akongera agasenga. Tira bondeta. Mukiranutsi yasenga kandi akongera agasenga. Munsi umwe Penina yigeze ngo acurira cyane Hana, ngo aramucokoza cyane Hana. Hana ararira cyane, Hana ararira cyane, ariko ngo Penina akajya akomeza ngo agasonga ikigeragezo, ngo akacyegereza. Ariko ngo Hana arakomeza, afata umwanya arasenga, afata umwanya arasenga, ngo Imana iza kumuhindurira amateka. Hana imuha umwana witwa Samweli. Arangije aravuga ngo uwari ingumba abyaye karindwi. Aravuga ngo niyo igikura mu mukungugu hasi ikazamura umuntu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Aravuga ngo uwari ingumba abyaye karindwi, ariko biturutse mu masengesho. Ntucike intege, nubwo wabona imfatiro zawe zarasenyutse, ntucike intege. Inama nkuru ni ugufata umwanya ugasenga, kuko mu gusenga niho hazava byose. Mu gusenga niho hazakora ibintu bikomeye. Mu gusenga. Billy Graham, nigeze soma igitabo cya Billy Graham. Billy Graham ngo bigeze bajya kumusura mu itorero rye. Ni umugabo wanditse amateka menshi. Ngo bashyitse mu itorero, ngo bahasanga umuriro udasanzwe. Abantu baratungurwa, baramubaza ati se bigenda gute kugira ngo itorero ryawe ribe rihagaze gutya, ribe rifite umwuka wera ungana gutya, abantu babohotse bameze gutya? Arababwira ngo korari zanjye ngiyo zirepeta iminota 15, ngo bagasenga amasaha 3. None namwe murebe, isi yaba korari ubu ngubu barepeta amasaha 3 bagasenga iminota 3. Gusenga ni intwari ikomeye. Gusenga nicyo gisubizo cy'abanyamasengesho. Gusenga nicyo gisubizo cy'abakiranutsi. Mbese imfatiro zawe zisenywe, wakora iki? Wasenga, Imana nihabwa icyubahiro. Fata umwanya dusenge, fata umwanya dusenge. Ariko mbese imfatiro zawe zisenywe, wakora iki? Nuko wafata umwanya ugasenga. Bana turagushimiye kuko uri Imana ikomeye, uri Imana isumba byose. Turasenze kandi turongeye turasenze. Dusengeye u Rwanda, dusengeye Afrika yacu, kandi Mana turasenze. Hari ibibazo bikomeye, hari intambara zinyuranye, ariko Bibiliya iratubwiye ngo mbese imfatiro z'umukiranutsi zisenywe, yakora iki? Nuko yasenga, akongera agasenga, akongera agasenga, akongera agasenga, akongera agasenga, akongera agasenga. Turagushimiye, duha imbaraga zo gusenga, duha imbaraga zo gusenga, duha imbaraga zo gusenga, duha imbaraga zo gusenga buri gihe, buri munsi. Paulo yaravuze ngo musengeshe umwuka iteka, mu bihe byo gusenga, ngo musaba, ngo mwinginga, ngo muba maso. Mana tugusabye ngo uduhe imbaraga zo gusenga. Turagushimiye, gumane natwe, twiteho mu izina rya Yesu, amen. Muhabwe umugisha n'Imana, duhabwe imbaraga zo gusenga, kuko igihe cyose imfatiro z'umukiranutsi zasenyuka, igisubizo ni ugusenga mu izina rya Yesu, amen.